Reka tusuze inshuti bakunzi ba Ilisi TV nkuko mumaze kubimenyera amakuru tubahaye buri munsi tugenda tubagezaho amakuru mashyashya. Inkuru rero ije mu mwanya cyangwa se inkuru isa nk'idasanzwe ni igikorwa umutwe wa M23 umaze kuvumbura cyangwa se ku bijyanye n'ibitero bishyashya. Twavuga ko ibitero bishyashya igihugu cya South Africa cyari cyohereje ku Rwanda. Ibi ni ibitero byaho umutwe wa M23 uvumbuye zimwe mu modoka z'abanya South Africa bivuga ko boherejwe n'igihugu cya South Africa. Aba rero bakaba baranyuze ku butaka bwa Tanzania, bahabwa passport z'igihugu za Tanzania, binjira nk'abaturage ba Tanzania. Icyari kibazanye nta kindi n'ibijyanye no kwica cyangwa se kwangiza systeme y'ubwirinzi bw'u Rwanda. Ababizi neza baribuka ko ubwo umutwe wa M23 warwanaga urugamba muri Repubulika Demokarasi ya Congo cyangwa se ibihugu birimo nka South Africa, FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi, bashegeshwe cyane no gusanga u Rwanda hari igihugu gifite ubwirinzi ufite ikoranabuhanga rihambaye. Ibi kandi nyirango biri mu byatumye igihugu cya South Africa ko cyafataga u Rwanda bitandukanye n'ibyo biboneye, aho iki gihugu cyaje gutsindwa ku mugaragaro ndetse kikagira inkomere nyinshi, kigapfusha abasirikari benshi. Hari abavuye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo, bamwe harimo n'abagore bajya ari inkomere, hari abandi byavuzwe ko bagiye batwite. Ibintu byatangaje isi yose kuba umusirikare yaroherejwe ku rugamba nyamara agataha atwite. N'ibintu bitavugwa cyangwa se bitamenyerewe mu ntambara zagezeho mu bice bitandukanye by'isi yose, aho abasirikari cyangwa se igice kimwe cy'abasirikari kijya mu butumwa bw'akazi ariko bagataha batwite. Ibi byose rero bakomeje kwikoma umutwe wa M23 bavuga ko uyu mutwe ukorana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ababizi neza baribuka umuryango w'abibumbye MONUSCO nawo ubwawo wivugiye ko uburyo abagize umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 barwanamo urugamba rwabo ari abantu batojwe atari inyeshyamba nk'uko bisanzwe. Ibi rero bakaba bamaze gukomeza kugenda babigaragaza berekana koko iki gisirikare nubwo cyitwa igisirikare cy'inyeshyamba ni abantu bafite imyitozo ihambaye kugera kuri tekinoloji. Byagenze gute rero? Nyuma yaho Afurika y'Epfo itanyuzwe, nyuma yaho Afurika y'Epfo yatatse u Rwanda, nyuma yaho Cyril Ramaphosa yagiye agaragaza ko u Rwanda ari ikibazo kandi azakomeza guhangana narwo, ndetse binyuze mu mukuru w'igihugu, igihugu nacyo cyangwa se u Rwanda, Perezida Paul Kagame akagaragaza ko adatinya amahanga kandi yiteguye n'izo ngabo cyangwa se no kuba yahangana na South Africa. Ariko cyari kigamijwe no kubaho ibiganiro by'amahoro. Abanyafurika y'Epfo rero nyuma y'uko banze gutaha banyuze ku butaka bw'u Rwanda ndetse mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu, amarira yakomeje kuba yose. Hatashye 14 bagiye banyuze ku butaka bw'u Rwanda mu gihe bari baranze. Imirambo yabo mu by'ukuri yari yatangiye kwangirika. Nk'igihugu rero bivuga ko gishobora kuba ari nacyo cya kabiri ku mugabane wa Afurika gifite igisirikare gikomeye. Ni igisebo kumva ko iki gihugu cyatsinzwe n'inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23, nubwo amahanga cyangwa se n'abarwana n'ubutegetsi bwa Congo bwo butarumva ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ababigizemo uruhare cyangwa se abayirwana ari abakongomani ubwabo, abakongomani bagize imitwe itandukanye cyane cyane abari muri M23. Abangaba benshi biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ari naho ibihugu byinshi bishingira bivuga ko abangaba byanze bikunze ari abanyarwanda. Hari indi mitwe rero yagiye ivuka, muzi neza nk'umutwe wa twirwanaho umaze igihe ubuze n'umuyobozi wabo wo bita komanda cyangwa se Colonel Makanika. Byose rero byagiye bigenda bihungabanya abagize umutwe wa M23, bigahungabanya abaturage bamaze kuyoboka M23. Kavuga ati se aho bukera ko abakongomani cyangwa se ibice M23 n'ubundi yafashe abantu batabyifuriza amahoro. Ababizi neza ku munsi w'ejo muribuka ibitero byabaye mu mujyi wa Bukavu. Ibitero byabaye mu mujyi wa Bukavu byahitanye abaturage batari bake 11, imibare niyo yavugwaga, bagera muri 65 barakomereka. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko ikibazo cy'ubwirinzi n'ubundi iki gikomeje
kirakomeye cyane, ndetse umutwe wa M23 nyine ukavuga ko uhabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho bifite tekinoloji, ibikoresho bahabwa n'u Rwanda. Afurika y'Epfo ubwabo ndabyibuka neza mu nteko ya Afurika y'Epfo, ubwo bavugaga ko ari igisebo ko agahugu nk'u Rwanda bakise agahugu, ndetse babanje kuvuga ko RDF ari inyeshyamba nazo atari igisirikare. Ibintu u Rwanda rero rwaje kongera kwamagana, ariko Cyril Ramaphosa binyuze mu bo bakorana, abadepite, abaminisitiri, ndetse n'abasirikari bamwe batangira kubisabira imbabazi, abaturage bamwe batangira kugira umujinya, mu nteko batangira gusubiranamo, bagaragaza ko nta mpamvu n'imwe ifatika yo kuba ingabo za SANDF, izi ni ingabo z'igisirikare cya Afurika y'Epfo, ziri mu cyo bise ubutumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri rero ntabwo nk'uko abantu babitekereza, ntabwo ari ubutumwa bw'amahoro bwabajyanye, kuko umwe mu badepite muri kiriya gihugu utavuga rumwe n'ubutegetsi yaravuze ngo, yarababajije ngo ese ni ubutumwa bw'amahoro koko mwarangiza mugafata intwaro mukazerekeza ku kindi gihugu nk'u Rwanda? Ariko umujenerali wari uyoboye ingabo zagiye muri ubwo butumwa, Sami DRC, harimo nyine izi ngabo, we yavuze ko ibyakozwe byose byakozwe n'igisirikare cya FARDC ubwo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya mu mujyi wa Goma. Yavuze ko ubwo bari kumwe n'abasirikare ba FARDC bagiye babona abasirikari ba FARDC bahindukije ibitwaro birimo ibirasa za misile, birimo ibiki, babyerekeje ku butaka bw'u Rwanda. Muzi ko byanagize ingaruka u Rwanda narwo, iyi ntambara yabaye rwagize ingaruka. Muzi ko mu mujyi wa Rubavu haguye abaturage benshi, abandi barakomereka, ndetse leta iza gufata icyemezo cyo kwifasha yigize abaturage yimura mu bice byasaga nkaho bishobora kwatakwa cyangwa se bishobora kugerwaho ingaruka n'ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nk'uko u Rwanda rwagiye rukomeza rubigaragaza ko ruzakomeza kurinda imbibi zarwo, amahanga yaje gutungurwa, baratunguwe. Icyabayeho no gutungurwa kubera ubwoba bukabije. Ibisasu barashe mu by'ukuri byari ibisasu biremereye, byashoboraga guhungabanya u Rwanda ndetse n'abanyarwanda n'umutekano, aho igihugu gipfusha abagera muri 10 na bangahe, abandi bagakomereka. Iyo ibyo bisasu biza kugwa mu by'ukuri mu mujyi wa Rubavu, ndabamenyesha cyangwa se ndababwira ko ibintu igihugu rwose kiba cyari, cyangwa se umujyi wa Rubavu wabaye umuyonga. Ariko kubw'umutekano w'u Rwanda, imbaraga z'u Rwanda, hariya hantu hashyizwe ubwirinzi bujyanye n'ikoranabuhanga. Nta nubwo bwashyizwe mu mujyi wa Rubavu gusa, n'ubwirinzi buri mu bice bitandukanye by'igihugu, ku buryo watekereza ko u Rwanda ari agahugu k'imvugwa rimwe, aho ngaho kwaba ari ukwibeshya. U Rwanda rwongeye kwerekana ko ari igihugu kidashobora kuvogerwa uko kiboneye, ndetse umukuru w'igihugu yagiye avuga kenshi ko ntawe ushobora gutera u Rwanda aho kugira ngo wowe urutere, ahubwo yagushozaho intambara, umuriro akawusanga aho wacaniwe. Nibyo rero byaje kuba, iki ngiki cyaje kuba nk'intandaro nya South Africa bavuga ati igihugu nk'u Rwanda koko cyaba gifite iri koranabuhanga rimeze gutya. Ariko ni nyuma yuko nyine bari bagize igisebo. Ntabwo FARDC twavuga ngo niyo yonyine yagize umutima wo kwerekeza intwaro zikomeye ku butaka bw'u Rwanda, ariko basanze u Rwanda rwashyizeho ubwirinzi. Mu by'ukuri ubwirinzi bwafashije kuba bwararoko, nubwo hari abapfuye nyine bakaburira ubuzima mu masasu yaguye mu mujyi wa Rubavu, ariko nanone hari byinshi abanyarwanda baraharokokiye kubera umutekano w'u Rwanda. Imbibi z'u Rwanda rero n'ubundi imipaka y'imbibi z'u Rwanda, ibingibi ni ibigenda bigarukwaho n'abayobozi batandukanye, yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ambasaderi Olivier Nduhungirehe, wavuze ko u Rwanda ruzakomeza gukora ibishoboka byose rurinde imbibi z'u Rwanda. Ahangaha ndetse yanagaragaje avuga ati, ese muribuka neza impamvu y'ubwirinzi bw'u Rwanda? Icyabiteye buriya ngo abazi ibijyanye n'intambara, ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ngo bikennye, ni kenshi bitemererwa
gutunga intwaro, zimwe mu ntwaro ziremereye, indege z'intambara. Rero no kuba baratunga ugasanga igihugu cy'u Rwanda gifite ubwirinzi ni ikindi kintu cyongeye kubakoma mu nkokora, ko baravuga ngo abanya South Africa cyane cyane bahuye n'ibibazo, kuko South Africa yapfushije abasirikari benshi muri Congo. Hari imibare izwi, hari ababaye bakajorite. Ubu tuvugana bamwe mu basirikari bamaze kugera hariya mu gihugu cyabo barakira, ariko bafite ikibazo cy'ihungabana. Ababizi neza cyangwa se abaturage babo bari gutanga ubuhamya bw'ibyo baboneye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gutekereza no kurasa ku Rwanda, biragaragara ko umugambi wa Afurika y'Epfo no gukomeza gukorana n'abishe abatutsi mu Rwanda aribo FDLR cyangwa se na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyigikira abagize umutwe wa FDLR, ni ikibazo ahangaha ni ukuri, ni ikibazo gikomeye, kandi buri wese ashobora gukomeza gutekereza ko ati aba bantu koko bino bihugu South Africa ifitanye ikibazo n'u Rwanda. DRC cyakora bafite impamvu, kuko bavuga ko umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda. Ariko se South Africa nizi nyungu ifite mu gukomeza gushyigikira ikintu cyose cyakwangiza umutekano w'u Rwanda? Abanya South Africa rero bakigera hariya bagaragaje ko nta yindi nzira ishoboka, nta yindi nzira n'imwe ishoboka uretse gufata gusa bamwe mu bizi ikoranabuhanga cyangwa se bafite ubumenyi ku bijyanye n'ikoranabuhanga na tekinoloji. Cyari kibazanye rero, bari baje kwica systeme ngo z'umutekano z'u Rwanda, systeme zikirinda ikirere cy'u Rwanda. Abangaba bazwi ku izina ry'abahakazi, na abahanga bakomeye cyane, babyize, bafite ubumenyi buhambaye. Aba rero binjiriye bavuye mu gihugu cya makuru hari yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu batandukanye, bagiye bagaragaza kunenga cyane ubugome bwa South Africa, ingengabitekerezo n'abanya South Africa bafite ku Rwanda, ingengabitekerezo bafite gukomeza gufatanya n'abisha abatutsi mu Rwanda, ingengabitekerezo bafite yo kwica abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babaziza ubwoko bwabo, babita abatutsi n'ibindi. Ibi si gusa rero, ni ku nyungu kandi inyungu twavuga ko atari iz'abaturage ba Kongo. Ntabwo abanya South Africa buriya baza ku rugamba hariya muri DRC kubera gukunda abaturage ba Kongo cyane, ntabwo bakunda abaturage ba Kongo, ahubwo bari kubw'inyungu zabo. Ikindi kandi ni uko bahamara igihe, uko bavuga ngo baje gutabara, niko imirwano ikomeza kubaho. Ngira ngo uko utabara cyane, uko wenyegeza umuriro. Ibi ngibi nibyo Putin wa Amerika yigeze gutangaza ku rugamba rw'Abarusiya na Ukraine, urugamba Ukraine hanganyemo n'Uburusiya, aho Putin we yanengaga abanyaburaya cyane, ndetse aganenga n'ubutegetsi bwamubanjirije bwa Joe Biden. Yavugaga ko uko utera inkunga y'intwaro n'amafaranga abari kurwana, ibi byose rero bigenda n'undi nta kintu bishobora gukemura uretse gukomeza kwenyegeza umuriro. Rero no gufata igihugu gufata nka South Africa igafata abasirikari bayo mu by'ukuri batazi n'icyo baje gupfira muri Congo, bakaza baje kurwana no gukomeza kwenyegeza umuriro, kuko abasirikari uko bapfa, uko barwana n'abagize umutwe w'inyashyamba wa M23 urwanya ubutegetsi, uko bapfa rero ni nako abaturage barushaho kurakara, bibaza ngo ese abana bacu, urubyiruko rwacu ruri gupfira iki? Mu by'ukuri nta kintu kigaragara. Twavuga ko abanyafurika bari kuza gupfira muri Afurika, uretse inyungu za Cyril Ramaphosa n'abambari be n'abo bakorana nabo. Akaba rero igisebo abanya South Africa baherutse kugira ku butaka bw'u Rwanda no muri Congo, mu by'ukuri kuko bavuye batishimye, bavuye icyabazanye batakigezeho, umugambi wabo wo kurimbura abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge. Umugambi wabo mu by'ukuri usa nkaho utanogejwe, utagezweho, uko igihugu cya South Africa n'abambari nabo cyari gifatanyije, cyangwa se ubutumwa bari bafite no gukorana na Antoine Felix Tshisekedi baratsinzwe. Mu by'ukuri baratsinzwe n'ikimenyimenyi, ubwo u Rwanda rwabahaga inzira kugira ngo banze gutaha ku mugaragaro. Ni ikimwaro rero, ni igisebo ku gihugu cya Afurika y'Epfo, ni igisebo gikomeye. Ariko ubwo bagiraga South Africa, Cyril Ramaphosa amaze kubona ko nta kintu ashobora gukora ku Rwanda, abagize guverinoma, abadepite amaze kumwotsa igitutu,
yakomeje gukoresha zimwe mu nkoramutima ze, twabagiranye nko no kwiheba, twabagiranye n'ubwihebe. Yohereza bamwe mu bo yise abahanga. Cyril Ramaphosa yohereje muri Congo abantu yise abahanga. Aba rero n'abaturage ba South Africa, umutwe wa M23 bamaze kuba ufatira ku mupaka wa Goma, bari mu modoka n'imodoka rwose z'amajipe. Aba rero bakaba barijiye nk'abaturage b'igihugu cya Tanzania, binjire muri Tanzania iba pasiporo za Tanzania. Muzi ko u Rwanda ruri muri East African Community. Umuturage wa Tanzania kuba yaza mu Rwanda ntacyo bitwaye, kuba umuturage wa Tanzania yakoresha pasiporo y'Tanzania akinjira ku butaka bw'u Rwanda, akinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ntacyo bitwaye. Ariko muri izi modoka rero zaje gufatirwamo bimwe cyangwa se bimwe mu bikoresho byavuga ko ari ibya tekinoloji byo kuba bahungabanya umutekano n'ubwirinzi bw'ubutaka bw'u Rwanda. Kuko kimwe mu cyabashegeshe cyangwa se ikintu kibabaza cyane ni ukuba barasanze u Rwanda ari igihugu cyiteguye mu buryo bugaragara, cyiteguye urugamba, cyari kizi neza uko bizagenda, cyangwa se kuko nta cyiza cya DRC ku Rwanda, nta cyiza cya Antoine Felix ku Rwanda. Ni ibintu umukuru w'igihugu Paul Kagame yigeze kuvuga ko burya akantu gatoya kose ushobora kugaheraho ubona amakuru, cyangwa se akantu gato ushobora kugaheraho ukabona amakuru y'ingenzi. Ni nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari yarigeze kuvuga neza, ababizi neza uyu mugabo yigeze kuvuga ko ashobora kurasa u Rwanda, karasa Kigali yibereye Kinshasa bitamusabye guhaguruka aho ari, gutangira gukoresha ibikorwa bimeze nk'ubwihebe, kuza kwica systeme z'umutekano w'ubwirinzi mu kirere cy'u Rwanda. Iki nicyo cyari ikibazanye. Ikindi ni uko ngo izi systeme zari zifite ubushobozi bwose bwo kwica itumanaho ryaba irya telefone ku ngabo z'u Rwanda, rya telefone ku bagize umutwe wa FDLR, ku buryo byari kuzagorana cyane. Ariko umutwe w'M23 waje kuba ubivumbura ndetse urabafata. Ariko rero tubararikira gukomeza kunogerwa n'ibindi biganiro Iris TV ikomeza kugenda ibagezaho, tunababwira ngo mukomeze mutube hafi, muduhe ibitekerezo byanyu, natwe turi hafi kugira ngo tujye tubaha amakuru yihutirwa kandi y'ingenzi kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'ahandi. Ubwo rero icyo twababwira, mube maso kandi mwumve ko igihugu gitekanye, haba ku baturage no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umutwe wa M23 uri maso, urumva ko wavumbuye ibyashoboraga guhungabanya n'u Rwanda, ibyashoboraga guhungabanya u Rwanda, ibyashoboraga guhungabanya ubwirinzi bw'Abanyarwanda, ibyashoboraga guhungabanya ikoranabuhanga u Rwanda rwashyizeho kugira ngo rukomeze rurinde abaturage barwo. Mu Rwanda rero n'ubundi ntabwo ruri maso, kuko iyo ufite umwanzi muhanganye ushobora gusinzira, birumvikana. Uko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeza kugenda ibiba inzangano yerekana ko u Rwanda ari cyo kibazo, u Rwanda narwo ntirushobora gusinzira. Niyo mpamvu Abanyarwanda, imipaka y'u Rwanda irarinzwe ku buryo buhagije. Yego, intambara nk'izi ngizi ntushobora kubura ukunyura muri humye akaba yakora ibikorwa bibi cyangwa se ibikorwa bigayitse, ariko mutekereze namwe gutekereza kwica abaturage b'inzirakarengane, aha rero ngira ngo iyi nkuru twavugagaho yari ijyanye n'ibijyanye n'ubwirinzi bw'u Rwanda. Amahanga, Union Européenne, Abanyaburayi, Abanyamerika bakomeje kuvuga ati se iyi system u Rwanda rwayubatse ryari? Aha ni naho muri Sweden, ambasaderi Gashumba ubwo yahamagazwaga kugira ngo atange ibisobanuro ku bijyanye n'ibivuga ko u Rwanda rufasha umutwe wa M23, yongeye kubihakana, agaragaza ko u Rwanda icyo rukora ari ukurinda umutekano w'ikirere cyabwo, ndetse anagaragaza ko u Rwanda rukibangamiwe cyane n'umutwe wa FDLR ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu mutwe wahawe intebe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse ahangaha akaba yibazaga ngo ese mwebwe Banyaburayi ko mutigeze muvuga ku bacanshuro bo mu bihugu byo mu Burayi, nimuvuge ku mutwe wa FDLR uhungabanya umutekano muri Congo ndetse ukabiba n'ingengabitekerezo
munakorana n'igisirikare cya Kongo, ariko mukavuga ko u Rwanda ruteje ibibazo rutari rukwiye kuba rushyiraho ubwirinzi bwarwo, ndetse yagaragazaga n'impungenge aho yavugaga ko ubu bwirinzi iyo butaza kubaho u Rwanda ruba rwarahuye n'ikibazo gikomeye, anongera no guhamya ko n'ubundi ibyo bavuga byose by'amahanga yose avuga bitazabuza u Rwanda gukomeza gushyiraho ubwirinzi bwarwo. Inshuti bakunze rero ba Iris TV, turi hano ku bwanyu kugira ngo tujye tubagezaho amakuru nk'aya ngaya kandi mashyashya, update z'amakuru mashyashya. Turabana namwe, mukomeze muri comments muduhe ibitekerezo byanyu, hanyuma munaduha n'inama no ku bindi biganiro bikurikira cyangwa se n'ibyo mwifuza ko twajya dukorana namwe. Bye bye and ciao ciao.